Mayam Bakumzari, Dominic Ribas Impact News, I Joyshree Usham Impact News, Manung Hutna Nokjari. Nasi Okuna India diplomatic relation, the latest over Pau Hina Fangzabasi, Yumtang Nariba, Manipur, Yumtang Nariba, India neighbor, Myanmar, the military Junta. Military army that minor military regime lariba Myanmar leba siga India gi diplomatic relation asi adum matam gi matung ina adum ahong adum lakli adu khoi handak latest oina khoina paul thingna basi Indian Council of World Affairs ICWA Delhi based think tank hariba council asina handaki chahi asigi November thagi mayai warap oibada mid November da hozik Myanmar untagi opponent oriba political party amasung mogi atopa rebel group sing gi mihut sing bu New Delhi da laktuna seminar ama yaubina ba haina maina barton thakre habegi pausna khwadigi latest oba pauni aduna India ga Myanmar gi diplomatic ties days da hozik military untaga su dum support tawba maina engage tawbagi adugumba mamisum taba aduga hozik Paliba military untagi mayokna ba maina moibu oppose tawba adukumba group singda muka India da seminar da lakpina ba hana sumaina invite torpas reisa India gi diplomatic relations reisa ahongbo lagrabra masizna khoigi northeast region and especially Manipur da kari ahongbo di propaya bagi masida India gi ba manung gi oiba kari agenda leibagi masi ASEAN gi khoigi Northeast border security or ASEAN region gi mayam economic rom the yang kadori bra or security rom the yang kadori bra haibagi wafam mayam lakli loina hiramasida khoina Manung Hutna Khanana Bangasi Huna Puzaliba topic asi invitation to Myanmar Junta'S opponents aduga hariba seminar asi magi theme asi constitutionalism and federalism haiba theme da pangtokani hairi loida namasi Indian Council of World Affairs World Affairs si 1943 da India da minor form tawkibani India gi vice president na hairiba council asigi president ori aduga hoji na president vice president na Minister of External Affairs Dr. J. Shankar na vice president amasung Sashi Tharoor vice president hojiki council asi vice president oiri aduna hariba council asi gi site gi smaina neighboring country gi opponent group amada main invitation lakpasi masi India gi overall kanoini yang kadori bra or just a think tank amagi moigi council amagi invitation ni yang kadori bra haiba dukhana bagi tanjadu logjegi ngasi gi Manung Hutna da Saruga Bigdor Bako expert panelist Nahan Bada Haki Right Maktil Election Biri Oza Professor W. Nabakumar, retired head of Anthropology Department, Manipur University. Oza Bataram Mokchari. May I thank Election Biri Oza N. Satyajit, Chief Bureau UNI. Oza Bataram Mokchari. And on my extreme right Election Biri Oza Jitendra Ningombam, President CCSK. Oza Bataram Mokchari. Han buang as ehak oza Professor W. Nabakumar lakchagi oza was minor Indiana's minor shift lakpaze like is this a significant shift India gi diplomatic ties ta duga security rom the yankadori bra economic rom the yankadori bra duga maru oina Manipur da di masigi impact se kari oigani oi masi hoi si kitang masi akhoi na khanna ba taragadi haujik lairiba geopolitical gi situation aduga hauze Myanmar da thoiba aduga sai Joyshree panbiriba ASEAN na koigi peace talk ama tauna ba honna bada mamangi hanagi siamen Indonesia na ASEAN gi siamen oiri ngesida Myanmar gi Junta government siga talk ama tauna ba honna bada yana da na hauji pau talk tauna leiba matam sida India na U-turn lo ba dauna torak pasya masi significant oyai khanba yai masi significant oyai khanba yai habigi maramdi Indian Council of World Affairs ai si kasai su takpi ri duni masida akoi gi Bharat ki foreign minister oriba J.S. Shankar yauri aduga atopa government ki kasai vice president gumba yauni na external affairs ministry involved towa government of India gi funded towa organization amana Myanmar gi akoi gi say lalholu ahum ethnic group site are in a ethnic war groups moi ahum khakta koin invitation pi base masi asoba India gi foreign policy da kari no haibagi wahang makati toy haujik phawda India gi foreign policy da gi natraga Indian Council of World Affairs da gi kari guma statement amata thol targa su lainari ba mayam sina nainaba matamda for the last
hoi yamno thamna hangatna yengudragasu 2021 dagi akoi ku tawraba matungda laiba matungsida India na ihan mak hana adugumba hunta government ki anti oiba ethnic war group singsiga wari sanaba mak natrasu India gi government na ki miwei sing yawba aduga government na phandiat tawba Indian Council of World Affairs na ngasai constitutionalism and federalism ba seminar amakta moibu baton tawbase masi karino haibagi wakhalon amakhakti punamaki mafamda phaw masida khoina yengba yabase ihanam bada aina hangnibo wahangda aina thamjaba yaba wafamse karino hairagadi India gi perspective se khoin ani khaktegi yengba yai hanba perspective da junta da akoigi jayajai sankar na magi Myanmar gi counterpart ka wari saba matamda kari haigi gebu akoi India gi akoigi security ga instability leiba aduga loina na India na Myanmar da paikhatpa project maru aina akoigi kaladan multi purpose multimodal transit transport project aduga landlocked oiba northeast India ga Thailand ga Myanmar phawra ga samna gadoriba kogi road project ani se sigi matang da ko yamna concern oi ga loina na masida yawriba stakeholder khuding makse India na wari saning bagi wakhalon lay je junta da Joyshankar da phongdokia sigi phongdoki ba simakna India gi external affairs ki policy da akoi gi boundary da lay about 1650 India gi state singa aduga Myanmar ga lainari ba boundary gi instability security da instability oiba aduga kaladan multi model project sidaisda koina phajana thabuk pangthokpa ngamakta sina maram oduna stakeholder khudimaka wari sana ba pami haibasida raikhanda sorry jamna active oiriba Arakan army gumba ko Sin national front gumba aduga army gi magi wing na Sin national army haiba gumba aduga sigi mathakta khara haigal leraga akoigi leiriba akoigi se Sindagi leire de sagyang dagi haigal laga leiba akoigi state to the yamna important oina leiba akoigi army lay sorry ethnic group leidana si mayam se ga wari sa se abase stakeholders sing se ga wari sa si hairakpa matam sida Indiana lawri si karigino bu akoigi military junta ga matam punamak wari sadana China balance taw yana leiram basina ngasai sigumba anti junta ethnic war group singsiga wari sara agadi akoi India gi foreign policy da sip amkhak tawrakpara haiba ama ani subadana ngasai South Asian power ni India South Asian power sina ngasai Asian Association of South Asian Nations mayam sigi wari sana bahona with the fail or pasida makoi dan noi wari sadragadi India gi turn makak ani wari sana na ba hono habi signal am ka piri brain port ani kak si yeng ba ya aduna port ani kak si ni maroi na ko ni yeng ba ya rise thagai makseng na India gi foreign policy da sip ama tawrak kadra maramdi haiba project ani masai kaladan project si paisa $400 million ni adaidi land Thailand gi international highway ama semakado si 250 million ni haiba state sing je power ga semakada ni na Myanmar gi natraga di project sing je fail obegi port lak ni na masi fail oidan amagi da makta hunta ga wari saraga atopaga wari sadana adum leiramba khudam oina haraga ngasi dagina ngasi September di July August ki adwaida India da leiba Myanmar gi ambassador na hunta government gi important oiba party mi phunam loina unaraga leira ineba ikang khangau dona sigi moida seminar ama khakta invite tawrak pasina Myanmar gi koigi hunta government sida noi U-turn nama logdana wari sana ba tawsira ASEAN na syllabus da natraga di akoi sip tawrani haibagi China ga noi ga leinari ba mari do leina jar ga so akoi sip tawrani akoi foreign policy da ahong ma laani na haina lawda su yai aduga ani su badana some pressure oina signal to bole na wari sasi aduga akoi gisu ASEAN gi countries mayam siga su Association of Southeast Asian Nations ina wari sanari ba honari ba su wari sasi adu kari do ba yagi haibagi leiriba ngasai gi seida leiriba koi gi kari haine
geopolitical interest di Japan USA sigi axis amani China gi axis amani ado India na naksal laga di Japan USA India gi axis di naksal la ni China si counter tawna bagi sigi pot si da moina ngasai pura India na USA gi policy maktudi ngoi di European state USA this economic sanction piri neba India di hauji pau economic sanction piri ni moida moiga dum naksal naraga sigi anti junta government di laiba mi sing ga wari sanadran lai wari sarak pa laga di sigi exit da mapangal kan gi moida mulak pa mako adu natre haragana ngasai gi Manipuri context la laksara kandana ngasai akoi gi J Shankar Jai Shankar na pan griba khoi gi ngasai akoi gi India gi border da instability ma le se India yam concern o and high da se masdai da akoi Manipuri context la aga di akoi gi border se hauji akoi na kari haini khani kharoi habi pol ga so home minister na di khar di hairi adu bu khaba matamda karba jaga da gi hanga hauga ge kuki sin ta ba group sing je pre ga India ai about 397 kilometers gumani ko na share tori se Myanmar ga Manipur ga share tori se Chorasan podin ukhul baw lak pa da aduna naga ta ba swai de hora ga sigai ta kan ni haiba posigi posu law thor amnina kaya kadai baw yong na akoi gi border security is the threat la gi habi ports in akoi na so swai da discussion taw da yam na haiba mapan ge khut yawe da na India na Manipur da che Myanmar gi through the mapan ge khut yaw na Manipur da attack tawrak pa se India gi security the threat ne se akoi ngasi baw sum discussion swai da khanna ba da hair ga so government of India na kadai baw tari ge habi du gi response am de khoi ngali de na aduna handa ki tawrei bu port si da kitang swai da hainari ba post ta da na India na response tawrak para haina yeng so adu tawra e natraga tawrak ti ani haiba simukti kitang ngan manli ko maram di hojik se government of India gi nakan da gi su adu ga Myanmar gi nakan da gi su lal ho group hum da moina invite to so group ani di kai hai de group in national front to the never kitang vocal loin akoi chat kani state non state actors da India na invite to yam pa ba geser ni kai atop ani do di silent le ni na kitang hai bi ngan mali adu ngangnari bo pot to the security boundary gi akoi gi instability gi posi akoi na akoi gi foreign minister na pan gram na kitang Manipur gi da kari akoi na haja ta da bar hai gi ta hai na kitang lawra ga su ngan man ngani ta di hai na hai ba da ga su kitang ngan man ni ko yeng ba gi makha ta ni yeng ba ma thong ko ta ya ba ma ai first round to thamjagi Thank you, Oza. Mathangi wahanga se hak Oza en Satyajit lak jage Oza hozik Oza Nabakumar na phasana thambire angle ani thokna yengba yai haibasi loina na Myanmar untagi opposition da leiba dugumba rebel group singa Indiana sumaina seminar da yauna ba kaina baton ga torak pusreis da akoina India ze China da gi threat la abra and then India zu magi adum mobilize tawraga adum mayok na ga dori bra hai bagi sum adum apprehension zu leiba so is da khatam masidi hana Joyshree na thamjaring ba se khoi ki China gi maruina hojik oiba president je Jinping sin man hek warak pa 2012-13 side gi China da adong ba initiative ama yam chauba paisa push to ba adagi trade ta push to ba ama chauba expansionism gi issue ma yam kana lai je thamjage akhoi gi yam kana hoje India ga China ga mukna basi maruina trade ka security ga se masi yam kana mukna ba gi ama lai aduna China na khoi su yeng mata na magi built and road magi initiative lambi gi se masi 150 countries akhoi gi involve toksalak ba adi China India se questionlak ba aduga akhoi gi ising da su akhoi gi magi pearl of string se phajana string of pearls akhoi gi ising gi akhoi bada Indian Ocean adagi si map se mana control tawna bu honna ba se da India su masi kamai oppose to da gi haibagi issue la kana February dai di 2021 da ku lak ba ku se kangu kharna haiba da even China se masi involve to we na haiba aduga China ga India ga kitang external affairs ki masi gi kitang khena babna China di ani makse hana dagi rum negotiate tor la aiba three brotherhood alliance ka su wari chanai adigi moi ki military junta ga su dum wari chanai ba adubu akoina hojik yangai sina hojik India na lori initiative che official natra su unofficial or organization amgi through tor ba su masi official gumbani hai thamjini me kai no jana thambi ke dumain masi da India gi dignitaries ma'am adi external affairs yawi aduga masi gi initiative ama masina kari kino hai matamna China gi kitang bu safe oi di ba
ai moina kari gino hai matam 11 major towns akoi gi 2000 plus kilometer China ga kano ga Myanmar ga thangna ba sida about 8 towns mukti adum shape oida chu khadi adum land route lei ri ba adu India gi di hek taina ba singse moigi military gi control sigi una ba ya ba amta leite ba hoji pura rebel na pai kare ba makoi gi se aduna India na hoji piri sen number 1 moida recognition na ma pi ha je thamja ke ba hadi han boy doine ba handaki India na mo che ko ba che moi ahum lak ba kan se da India na ko ba se da akoi gi se icham tan ma ming se icham cham constitution gi high federal gi high issue topics icham cham boy jer su manung da underground da kari sanai manung da kari sana gi haiba du di lakula abadi loi sana ba ya re ba adu India na invite tari se Joyshree hapet yem bio ba akoi Manipur ga taina ba North ka taina ba leiba ethnic group ngak tane asom da leiba san gi ari mathaki wa gi amta yaudi ba akoi hek thangna ba leiba ni na thangna ba se adubu masida India na yam karna concern ore se nga haja ki bido akoi gi ishing da hairo land da hairo China gi massive kaino se aduga India na sai tamuna thambi ki bada India gi kaino si pesa yam de kala da na 400 katani ada akoi hoji XS policy da Thailand yodo si just 250 million katane ba adubu February gi 2021 ada $2.1 billion makha da thadar khrab ne ba China di idea even hoji mana India na thadari pesa si gi lan manung si pesa bu tha thadade adu yam satina thadar khre ba China di ma di mar mar tam thadai ba ahum sis da koina hoji yengai se India na kari yang ka ha kanda hoji ki military junta se phana yengam su internationally airport ma se ma loi pai di ba strategic oi ba adigi seaport loina pai di adi capital mana loi pai di ba aduna magi diplomatic relation leiba mayam international relation leiba se karim kai dri ba adubu hoji India na concern ore se kari gino hai matam da sigi mamang da thoki ba ku mayam adigi rebel mayam se da China gi maximum population oi ba sorry Myanmar gi maximum population oi ba moina bamar hai se about 63% high bai hen bai adu bai aru message moina pai su han gi ku dri mo se ta yaw de ba handakti akoina sum yema matam da handaki moigi sigi handak to se da mu se yauksal e ba masi yauksal ba se India se concern oi ba hadi han gi ethnic organization bamar se yaram da bas maina yauksal ba kan se da di mo se kitang handak se China se sorry Myanmar se ani thok to re bra na aduna India na handak to ri ba daw se khoi Juar sanabda animak thadabado somlu thadaba somlu thadaba adugi strategy already China di tawkre adu India sin handak han thamge han thamani aduga sesta khoi gi Joyshree yang bioba hojiki India na concern ore se kai ha kanda hojiki military gi kano se moi only 1.5 lakhs khata ngai sel e soldiers se whereas PDF ki 2 lakhs yoksang gare opponent rebel groups ne strong way up he no sel e adu akhoi hoje thangnari ba akhoi na kauri maruina chin ne Rakhain gi asali ba kanggu ne aduga Kachin gi kanggu ne ba Kachin kanggu ne ba aduga hojiki Korean kanggu sidi 7000 aduga masida yam kanna chingne akhoi ne Burma yoksalak pa haise handak Burma gi organization bu thok chale aduga mogi military junta against haidi mogi ethnic group manaba sagai manaba kanggu hojiki ruling tor ba kanggu se mogi 1000 kedar ne thok chale against mogi fight to ba masida India su kari wam tawda ya de habje khalak pa ne ba aduga ateka India ga masi yeng matam da akhoi ne su yeng matam da land route ki war amusu leiba len ki yar war si yeng matam da akhoi ki south akhoi som kada khudi Pakistan leire Pakistan ga jedum yar roi matak da China leire hoji kadai da no akhoi India lak toi masi kai guna kan India gi thau khangge trade lai se 90% thau se samudra dai lai 7000 km mungni akhoi ki maritime akhoi ki kano samudra lai se adu samudra da ngak da lak pa sigina ta ba len si ju dakar oye len dependency am lak pa ni na India na yeng pa se masi XS policy se masi tawdri khai di yaroi masi se namdana aduna handak jai shankar na military junta chapata akhoi gi hojik Thailand joba 250 million thadar ga semi lambi se masi akhoi tawdaba yade hai ba se India gi kaino ne aduga hojik mayam na chingnai sina military ku tawbada China chingnai na hai se masi kai guna kanda India na AKS tawba se masi ngamdana ba ari mogi road initiative ari mogi di ngasai gi land route lai tabina China gi di som gi leida yangwan phogi direct land route CM dan khotana mo yong kan hone ri ba China gi adugi mayam du madugi fight tona ba ari India se oppose tona ba kitang hana China horoga irang se holuraga kona control ngamak tabi phibam do madura ha ba se chingnari aduna manung da anda karen mayam ama chali ha ba simai thamjage ba masigi marak se khoina yam kan ki risina khoi gi kaladan India ne yam kan ki se kaladan project ka sigi highway se akhoi hajiki wai sana sen ko ethnic group ahum se muida depend tawe chin kangu
adagi moi se success music project si success masigi moi se aduga akhena su chin yamna hai ko adubu chin sina masigi se important se moi se moi se number moi se Christian ne moi se entire moi se Christian khakta ne ba aduna moi se na American Baptist yam tani involve to ba ar moi ki financing su yam kan lei ba aduna moi ki financing su lei bani na mar se China no moi su ka thaja di moi se haji religion manada ba aduna Rohingya ga akhoi ki chin ga se aduna ne akhoi na hana su discussion ja akhoi sum naina ba da chin population hengatri kai gi no ari moi Burmese moi Christian oi ki ba moi ga thajana da bagi aduma kenom lei ba aduna chin region se akhoi ki India da har ga khwai chakhot ba region gumba adum ba ma moi da adum oi ga lei ba aduna chin ga adigi Arakan ga Karen adigi Mosagi mayam se masiga good relation later di hojiki akhoi ki egg policy se masi fail oi ni han tham jage ba egg policy se another aspect ama akhoi yam kan hai ba da hoji akhoi ki Pakistan da adi Iran jori ba akhoi ki gas ki economy am se source hong ane ba adi thau gi source India gi akhoi khang petroleum khang di ama khang di masi se land route natana somdana Himalaya lei kra Tibet ka lega lei bin ma du di tri chi lei ro aduna egg policy Manipur phau ba se phana yadraba su mina phana yaning dab su Manipur phau da su ya yadeba Manipur se gateway to the east ne ba sigi timing says da akoina Manipur ki position jaraga Manipur ki citizen ma Manipur da leriba ma yapsina realize to bo ma change ba akoi gi se akoi se boom to ga da ba timing da akoi se karum thoktana akoi se boom to ga da makha doina changre ba akoi se adu akoi na ji harisina international politics se khangaga ade akoi gi lam sigi important se khangaga Manipur na kamaina fight to ga have kanda masida initiative am khatang darkar oi hoji Manipur gi issue kan masi khanab se akoina pamja ba se highway secure oi ba Imphal to More sorry kanu dagi Mau to More se masi pura secure darkar oi ba masi secure oi ba se masi Myanmar authority na su yam pa me akoi gi Joyshree chapa su ubirangani akoi gi Shanghai Trade Fair da su lai mo se lai ko makoi gi delegate me apsina kare hage bu moi gi lenu ta lakme am se moi gi lakpan moi na kare hage da akoi na More dagi na Imphal gu lakpa da restaurant phajaba ama boy leiti hai moi na toilet kanai changdoi no haidi aduna masigi se highway develop to se masigi initiative aduna Manipur gi prajana khangdri se akoi se da phauge to kan masi thingjal pa kanggu khra leire haibagi issue sing se handaki Jay Shankar ne adagi akoi ki lo yaudoni indagi map yaudoni expert map yaudoni masi se da akoi khajana push toraga kamai resolve adugo akoi na pamba se China gi Myanmar gi issue resolve to se masi Manipur gi ju kani aduga hojiki leiriba ethnic group ahum leiriba moi map se masi wari sanaba tawbodo adusu adum kani yena akoina lawse kai do moi da peace la di akoi sum la oi do moi mission moi sum peace la di akoi sum chenjela ka do ne bu singa sagi ojana thambi ki ba sum chom choi ba de handa mar khanari illegal immigration ka chikada handa do ne ba adun madu handana ba adum da push tawna ba handa ki se successful oceanu aduga shanti urakanda highway secure urakanda Manipur se hana leramba pokhai ga da bagi development no pokhai ga bagi dom do madum changchen bu hona se ni thamje Thank you Oza mathangi wahanga se ha Oza Jitendra Ningombam dalak chege Oza India gi overall long term future prospect yang aga smaina mayam khongthang mayam pakhalambo bia du immediately Manipur da lei ba crisis di direct masigi peace purakna ba dugumba achauba khongthang di akoina kaya eu da leiba taragas miyam ni pen pen da ba aduna hoziki hariba smaina move se directly government gi side gi lak move na tragasu ki functionaries yauri banina ozai mo thambiu akhoi hujik leiriba prithvi ki oiba malem gi kano gi sanna ribo mayam kano si yegna kan India si handak chikhara sum fail oi re ani khale ta mo gi geopolitics ta ahan mada kano da maru ina hujik prithvi da leje power ani ne amana NATO gi power haba ma amana BRICS haba ma ta NATO si leje United States of America na mai leading da kan da 1950 gi tu adai gi form to gi ne world war hek do kan da maduna cold war lo chale hai kan da akhoi gi Europe ki jaga se masi ki Europe jaga se achauba mokoi ki expansion tong na boi podum lakpa asi ki posi matang la kan do hujik si gui dring de haidare maru ina ani ka ki multipolar hai ba kano bu khaido re haidare but Russia gi kangu singsina ma gi kano si ma gi NATO gi expansion je tong na ba haidare tong na ba khol madu kamai dum thingna na ba honar ke habun no BRICS ko um se mu pun haiden Brazil ne India ne aduga South Africa ne China ne
mon sema kan ani si competition taw nupani ani gi competition taw bagi pot amu su oye hujik se maduda kaino hada somna kanda ai khoina di hujik si kano da climate change gi haidare climate change gi ko ye un ninghai e singam kano to de ko le awa bo oi gai si masi amurom da america no gi russia gi miyang gi ngadi moidi fa ba mo oye मन दिसोम ना मोई लंबी चट पे याद रहे लंबी लो थिंग जन रहे दारे का अदुना सोम लंबी चट पे याद बसी सिनागा मागा अनि से याम इकोनॉमी को टाइट अप तो बनिना अखोई की सिनागी सोम ना कंदा लाइबक थीबम ना सिनागी मखाम द लाका दा मखोई ना कनो दा अखोई की साउथ चीना दा मथंग मथंग लावगा इंडोनेशिया फॉर का सिंगापुर फॉर का बे ऑफ बंगाल तार का अफ्रीका दा अदु को लोइना नि मोई योल जे सी पोसी लंबी सिम फरक तार का कई नो दा साउथ चीना की ताइवान से ताइवान सिदा मिलिटरी बेस मा लेखलपदी अदु चौम कन्फ्लिक्ट म लेरे मधु कन्फ्लिक्ट याद बदी सोमदा मखोइना अखोइगी सी ऑफ जापान हाइदे अदुगी जापान हाइगा अलास्का हाइगा पूरा उन लंबी हुजी उन निंगाई इसे मसिदा लंबी फारगा असम सटखिबगी हादरे अदुगी पोट अम लेबा मुखै चिनागी अदुगी अतोप मना हुजिकी लंबी सोमदी यादबनिना असैगी सोंगी मरकसिदा लंबी अम लेब्रा सिनेबा सिगी लंबी अम लेबजे लंबी अनी खक लेये लंबी अनी खक से हुसी इंडियाना हाइदारे इंडियाना आम कन्ना पैसा थादाबा इंडिया ने आपको थादर का साई ओजा होने का ममांग है भी कलादन प्रोजेक्ट हाइबम मलेरिया तो बिसोन प्रोजेक्ट ने अमुक लेको अमना सी रूट ने अमना लैंड रूट ने सिना साइगी बे ऑफ बंगाल तागी बै लंबी ने अदुग सेम टाइम सोमना कंदा मो साइब तो अखोगी दिमापुर लंबी जे सी जो लंबी अम सी लंबी अहम जिने लंबी अहम जिजु मुनने बगी मसा अम ओइ हाइदारे इंडिया की पर्सपेक्टिव तो सी याम मरु ओइबा अदु सिनागी यूनानिक फौजलगा अदुगी पसु ओइबा हाइदारे अदुना सी की मगदा कन्फ्लिक्ट म इंडिया ते कन्फ्लिक्ट म लेजी केनोदा मोइदी अखोगी ब्रिक्स ते यावरे चीना दे केनोदी इंडिया दे ब्रिक्स ते यावरे ब्रिक्स दा रशिया गा इंडिया गा चीना गा मोइ मरु मपांग मु ओरे सी की मरु मपांग ओरिङै तंजा मिसंग दी ओइमिनेर कान सोमदे इंडिया गा चीना गा अनि के मरता लान मा लेरी ना बाउंड्री की सिगी सिदा मिसंग इंडिया की मिसंग मायोक लेजे कनानो पाकिस्तान की अकोई बतो जिक्सु लान कने दरु बालूचिस्तान हाजे मसी की जगह दसु चीना न ओकुपाई तोक्सिन गे हादर जगह सी पोर्ट में अमन आगना इंडिया की अकोई लेरिबा जगह सिंग ओकुपाई लो तोक्सल चीना न ओकुपाई तोरबा श्रीलंका तौरे मालदीव्स तौरे अदिगी सिगी कनोगी अखोगी हुजिगी बे ऑफ बंगाल की हिजिगी सेंट मार्टिन ना हुजि राजे कनोना अमेरिका न पामी बा हाइबा जगह से सही जगह ओकुपाई तोक्सिन मसी थिंगने बो होनरबदा लंबी अनि ने अन थिंगने बो होनबदा अमेरिका सु संगलकबा सेम टाइम इंडिया सु संगलकबा अदो अमेरिका ना संगलिजे कइनो अखोइना ममांगदा अखोगी साउथ ईस्ट एशिया दा अखोगी कनोदा अखोगी निंखा तमनिंग लेबाक मयाम लई मदु निंखा तमनो होनबदा अखोइन मांग अखोइन इकुइ कुदु उरिंगसी उरिजे अखोइ ईस्ट तिमोर हाइदारे ईस्ट तिमोर से यामना कुइना इंडोनेशिया मखाद ले मकांदा मागी निंगतम लेबाक फंगसे कनानो अखोइ खंगमदे हाइदा हाना खंगमदे हुजि तो नोले कन्ना लाइक माने मसु कनानो बेकिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका न पूरा बेकिंग लेगिवने यूएस ने बेकिंग लेगिवने करिनो असे क्रिस्तान उरुबदिगी अदुगी अदु खक लेरगा माना ईस्ट तिमोर के अदुदिगी माना कंट्रोल तो वारक हाइदारे खरा अदु ख्वाइदे सिगी जगह जे थिंगने होनबदा बांग्लादेश की कनोदा हाइदार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर दा सेंट मार्टिन ने नामा सिगी चिंद्रप काचिन हुजिक मयाम हाइबा रखिन स्टेट का हाइबदो अदुगी हाइदार पदा पोर्ट अमा अखोगी आइलैंड मचा हाइदार मदु बांग्लादेश की सिटा को हिल को तातर केदा अदु जगह दे लौनो होनरपनेबा लौनो होनरसे अमेरिका जु मबुक फतब चीना जु इंडिया जु असि प्रोजेक्ट सेमैने को सिजुमा चंगजलकपने सिगी चंगजलैजे कगिनो हाइबदा मागे खंगबदि रखिनदि कनो ओइदे रखिनदि मरोइनो मुस्लिम वाक्तने रेखन गेंग मथकदनि वचिन लैजे हुजे कोइ चिन हाजे मसिदि फावरगा ओकुबाई तंगनो होनबनेबा अदु ओकुबाई तंगनो चिनजिदा करिदो मोइना याम कने उवादि चिनजिदा लेबा जगह सिंगसी ऑलमोस्ट क्रिस्तान गाक्तनेबा अदुगी क्रिस्तान स्टेट में सेमनबगी पोसी मखोई हुजी याम कन्ना मंगमंगपनेबा से अइना सुम खंजबद मसी अखोई इंडिया ने निंखा तंबा होरमदागी हाइदारे 1930 का 1935 1938 सिदा कोगी वजा कैबिनेट मिशन प्लान ना अमा तौगिबदो आ कनोगे अदुदा प्रोफेसर कुबलेन को लाई कनोदी लंदन दगी इंडिया दा लाई इंडिया ना निंखा तम मतम दा मोजु आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार की मतुंग दा सु निंखा तम पीरनी अदुना इकोई मिशन चंगो एक्सेस की मिशन चंगो नो एलाइड की फोर्स की मिशन चंगो ना मधुगी ऑर्डर कनो चर्चिल ना हरकपने चर्चिल ना हाइदो कना ऑर्डर नो आइबदा मतुंदो अखोगी यूएसए की प्रेसिडेंट ओगिबा अखोगी रोजवेल की नेबो रोजवेल द सीगे इदास कना पिरोपने हाइबदा चिनागी हानगी मॉक्सितंग ओइदिंगे मोंग दलो लेमक सियांग खाइसे केनो लोइदो माना आइडिया तमनेबा अदुदिगी सीगी पोत इंडिया ना
निंखा तमग्रबा सेकेंड वर्ल्ड वार दा ब्रह्मास पिथोग्रबा अदुगी जगह दा अनि की ताइनब जगह से लेरिबा कोगी असम की नीलगिरी हिल्स की मतंग मतंग लागर मणिपुर हिल लेरे अदुगा मिजोरम लेरे सिगी लुसा हिल से मस्ता क्रिस्तान इसेट अम सियम नबुगी दा मुक्ता प्रोफेसर कुपलेन हाइन अमान पुथोग्रबा प्लान है सिगी प्लान जी इंडिया ने निंखा तम मतंग दा मम कोइना उत्तरांचल लेना अमा हाइगिबदो अदुगी आइडिया सु पुथोक अदुगी पोतो कोई इराबोड पूर्वांचल लेतो पूर्वांचल तो मधुगी आइडिया अदुगी पोतो सेम कांदा हाना मनुंग लेगी पोट मनुंग लेगी बो अदुगा 19 कनु सिंग 19 मोइदि कनु जी अखोगी खरसान स्टेट याना सुसान मदि लो सुसान बुजी 1910 दनी मखोइना अखोगी इम्फाल देना 1890 के 6 दनी अदुगी प्लान तौगी हाइदारे अदुगी प्लान हो ओनम याय उंदे याय हाइदारे अदुसु मरी लेने रखुदुना होजिकी तंजासिदेदी क्रिस्तान की स्टेट मा सियम नबगी अचौब फंडिंग तवेना अखंग अहि मयाम सु हायरे को अदुना मखोइना पामिसी होजिकी सिन स्टेट की एरिया से सिनगी स्टेट इलेरिबा असै कलातान प्रोजेक्ट के लेबद अदुदा खुंदा लेगे चिन गातने क्रिस्तान गातने अदुगी क्रिस्तान सिंगदा सपोर्ट तौरे हाय कांदा को अदुदा सपोर्ट तौरगा मखोइना तौनब होने पुजे इंडियाना तो मुख थोगाइना होने रपनि इंडियाना पुजे आइदि कन अहानबदा सिमाने कुकीना लान तारकिने गानि खंगुमदब मानदे हायदा हुजी हुजी कोई कुकी सिंगना कोई लान तारजे इंडिया की फेलर ओइबो माले खंगदब मानदे हुजी इंडियाना जुम का दु थोगाइना होने रे अदु थोगाइना होने रे पोट मने अखोइ मणिपुर नुक्सिबगी नेतेको सी अखोइ मणिपुर के नुक्सिबगी मणिपुर नुक्सिबगी न तारगा जो लाइक एनी पॉजिटिव आउटकम मणिपुरी द मक्ता मदु नान अखोइ हंदगी था होरकपदा इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से मसी कनो ने चलेबा अखोइ नेपीरो द चले म्यांमार चरगा मोइ मरी सुबो बिमस्टिक इना अमल बे ऑफ बंगाल मोइ मल्टीकल्चरल सेक्टोरियल कॉर्पोरेशन नम लेको अदुदा मो वरी सानाग्रबने सिगी ngasi लाक्थोरपानी अदुदा मो वरी साग्रने मदुदा इंडिया सु टारगेट अनि नेबा मिलिटरी दसु जुंटा दसु मिसंग चंगबा देन सोम दसु मिसंग चंगबा दो मिसंग चंगी अनि इंडिया ना तोर प्रोजेक्ट कुन गतर उनेबा म्यांमार दा पीरिबा इंडिया ना प्रोजेक्ट मदुदा यावरे रेलवे गी यावरे लेन गी यावरे एजुकेशन गी यावरे अदुगी अखोइ एनआईटी है मोदी एमआईआईटी ना है म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ कनो यावरिन को अदु यावरे मयाम तोबिरने सिगी तोबिने को ता लान हौरे को लान हौचते मु कनो कांगु कंखले अखोइ रिवोल्यूशनरी कांगु है मोगी तोंगान इथिन कांगु कंखल कांदा अदुदसु सपोर्ट तोक्सलपने अनि से इंडिया सोमदसु मतेंग बांग सेम टाइम सोमदसु मतेंग बांग ममांगी आंग साजुकी ना पालिंगे तंजादा अखोगी राखिन कनोदा अखोगी मुस्लिम रोहिंग्या मयाम ममा कनो तोइदना नखाइगिदना अदुगी पोतु टर्की की प्रेसिडेंट लापद मतेंग बांग सेम टाइम अखोई इंडिया नु इन टर्म्स ऑफ करोड़ नि मतेंग बांग मोगी प्री फैब्रिकेटेड हाउस मयाम को साबिने तोने अदुगी खुदोंग चाब लौर कांदा अदुगी खुदोंग चाब लौर का सिजी मुनरकपनेबा सी अमेरिका ने हेक पासिनग्रबा अइदी सिनागी दी थोइना याम कन खंदे सिगम सिनागी थोइन कने अमेरिका न पासिनग्रबा अदु ओइतादी अखोइ इंडिया दी याम वाने पासिनग्रबने पासिन बायबो इंडिया की फेलर बो हेक थंगदुना लेबा बांग्लादेश से पाइ इंडिया दी खुदना नाथोग्रबने इंडिया की हाना बांग्लादेश का मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर उर्मा हसीना asi इंडिया की प्रो इंडिया ने हारिनेबा अदुना हाना ममांग बेगम खलीदाना लेरिंगी तंजादा लालहौ मयाम नॉर्थ ईस्ट की लालहौ मयाम यानर कांद बांग्लादेश मयाम लेरमेबो अदु से कै हसीना ना एक पाइ कांद लुइ तथोरइनेबो अदु इंडिया की मीने खंजरबदो हुजिकती इंडिया दी खुदी नाथोखरेबो अदु नाथोकिबदनो हुजिक जुनुस खाना कनो ओरि मागी इंटरिम की माई प्रेसिडेंट ओइमंत्रा ओइसिसु मासु कनान बेक तोबना हाइदा अखोइ मुनि यंगानदि अखोइनदि मुस्लिम हाइबा आ कनो न बेक तोरमनेबो यूएसए ना यूएसए बेक तौर कई माना पामी पोतु शेख हसन यादव अदुग शेख हसन पामीना बैलेंसिंग तौब यूएसए याना चटबा अमेरिका चीना याना चटबा सेम टाइम अखोई इंडिया याना चटबा अदुगी पोतु माइथिरकने अदमना सिगी फिल्म लाकान हुजिकी लुरब तंजासिदा सिगी एरिया से ओइरेबा मिलिटरी होंगेबो मोगी ओरकान इंडियाना अनि साबि हादर अनि सार कान सोंगी पोने अदुना सिगी लांस अखोई सिगी लांस नाहन लोइबे यारेन खलेबो नाहन लोइबे यारे सि यादि कइगुना मदुगी प्लान अमन लेबनिना मदुदा चिन्द लेरेबा चिन्गी खुदोंग साबा मयाम लोगदोरे चिन स्टेट साउजानिको मदुगी खुदोंग साबदु लौनु होनबदा चिन्गी मियोय कांगुन नेत्रा सिदा लेरिसे अखोइना ना कुकी चिंजो हाइने द्राबा कुकी जो चिनाइदा मधुर इल्ट्रेट तरुम तमदा इंडिया की आर्मी ना इंडिया गवर्नमेंट इल्ट्रेट तरुम तमदा असोंग मोई प्रोजेक्ट फेल ओइदोनेबा अदुगी प्रोजेक्ट फेल ओइदना नमगदम सानरपनेबा अदु होजिक कौरिबसिसु होजिक कौरिबसु अखोइ मणिपुर का काइम मरि लेनेबा नते असोमुगी मोगी इंटरेस्ट नै इंडिया की नेशनल की इंटरेस्ट नै अदुदा अखोइना सिदा
matana matang laksuni lusinjage akhoi na yam saurisi akhoi na akhoi manipur na saurisi aina su yam to ina sigi platform na haibada the conflict of two interests either India national gi oiba national security gi oiba interest ama aduga akhoi gi state gi oiba interest ama adu India gi oiba magi state gi India nation gi oiba interest gi phangna na bagdam da akhoi state si kaya yam na compromise to gi gudur gi akhoi kaya wa gi gudur haibu wong ji ne ba masi khanga kanda masi gi laiba pot an ji khanga da laibiri ba akhoi gi hujik awaba taraba manipur gi miyam sing sina laiba phibum si irai laib na te swaida lo to na te anoi swagi lari bu kamu jina ka to bunga mane te a chong po na mane sigi po se le kan ai koi kari decision lo ga dege asai ko jana sabdo nurup tan ja ai koi kari decision lo ho ya bage sigi li ho bu ya na no ho no ne ri tan ja da ai koi amma khana da na ma ju kulai ba ma ju ko amma to no bo se masi tawra ga ai koi kidang wa kan thamina ra ga sidagi khudong cha long ina ho ja ba po te ne ya ham smai tham je